palabas. Nagdanag ni Edita, idinaamuan na mapukpukaw ni Gringo. Saan mo ta nagsardeng ni Rafael? Kinunana sa pulan na ni Gringo. Tauray kanayon da nga kontra. Kabsat na pailaang na ito'y. Nagpaliw da kini Luciano iti rancho nga ayan dagiti bandido. Nagsawar da iti kabakiran apaset ti rancho. Kaputatapon da nga impak nilaang dagiti bandido ni Gringo iti maysa apaset ti rancho. Lupay di da nasarakan. Saan anapukaw tinamnaman ni Rafael. Intuloy dati nagpaliw iti rancho. Nga uray naamitan da iti rabi. Nagsagana da amang surot kadagiti bandido. Apaman anadlaw dati panagrubwat dagitoy. Itagagayem. At tuyin tituloy tinubela tayo anapauluan. El oro con sangre! Ikagumaan ta surutan ida. Anya? Masurutan ta ida. Tadamot kabalyota. Sapay kumatas ang data amadlaw. Agan na damang Luciano. Ala, umaykan. Tartakan kayo! Nagpataray! Kakadwa! Agur-uray ikan! Tigumatang kadagiti pata! Ha! Takit! Timapingay kayo! Itibayag! Nagiti madispatsaw itapaka! Kapo! Tarandani maduple! Tintuon tayo di presyo! Nga amo ni Senyorita Marisol! Kan internet naman namin dito tayo tayo na Jabas. Bigyan pa sa. Wait! Kahita! Sibintali tayo! Itet kay tumain! Di kay kayat tayo nga itet! Sini Senyorita Marisol! Okay, boss. At mangsurot ka na tayo. Ha? Wala pa yun? Amoy talan nito nyo, kakadwa! Boss! Kumuna ka yun! Baka kami hindi makamon o sino man tayo. Sige! Ha! Ha! Ya! Ya! Oh, awandan. Ditan samit masurutan idan Mang Luciano. Ang mga noon ay lingid dalaan. Pagsipot takit niya, Rafael. Kuray ta, nasulag tibulan. Ya! Makita ta, ano, maabutan tayo na. Ada ng silo iti kabalyo. Rafael, ano ko? Tisik ko. Rafael. Kabalyo. Ang mga nueram maraman dali ibuyod ti kabalyo. Awan, marami ng pagigay. Sila na turturungan. Yay, sakay na kabalyo. Itinto, panabanitog nagigay nagsakay. Boss! Yan, asino natapagigay? Ang mga ano da, Rafael Luciano! Gusto naman timang palpaliw ka na tayo! Aginlalay nagigay. Awan matlat marami nanda. Saan danto? Ang maduktalan tararami rin tayo nga dumalya di rancho. Wana! Tagakal ti panagtalak ni Senyorita Marisol iti grupo tayo! Buenas tayo talaga. Ha! Ha! Paltakan nyo! At direkso tayo! Ito yung slaughterhouse! Ito yung kabangiban ni Ili! Ha! Ha! At natrabaho ki Joy Villa, iso mapanak ngo muna ijay, sakbay makadwaan ka iti kinunam apapanam. Awanan nyaman namang Luciano. Urayin kan. Alang araw, urayon naklatan ni Jibalayaw. Pasensyahan naklakuman, Mang Luciano. Awan ti maisubad ko iti papaay mo kanyang kapanawan mo. Saan aday tati panunutan, Rafael? Agyaman ako naikan ka. Tinasayat. Idagas kan Villa. Narigat na magmagnakapay lang manipod iti nagsapalan ti dalan. Ngagturong ijay. Sana balay. Nairwama ko. Agkasakay tayo ti kabalyok.
Itulog kay Jibilya. Sakto agawid iti pagnana edan mi kadananang ken Nana Edita. Sige, sikat ti makamaw. Ay, mapitlaan, Rafael. Agpakadaak pa ikini bakay. Sige ha. Isaganak mo ti kabalyo. No kasta, saan nyo pa'y anaamuan no sa dino tinangipanandakin ni Gringo? Saan pa'y nana? Ay, amangan no dakas mo't tinapagtangnan. Sapay ko mata sana kasta tinapasamak. Mula ding itanak unay itinapasamak kin ni Gringo. Imbilang ko nga anak. Iso amadanagan akunay kan ko ana. Masarakan nyo kuman. Ituloy mi tagpaliw. Masigurado nga dala iti asidag ti rancho. No di man iti rancho a mismo, tinangipak niyan dakan kwa na. Senyorita, agbalaw ka kumaita, tanasapapay. Ang mga no makigtot kang tulayan no awan gaya man tinabati abakay ti Rancho Gabriel. Saan na isuro ni si Canisiak Luciano? Mala, adalatakin ka no, di ka dumngag. Di trabaho ni Sika ti asikasuan ni Sika. Kitaan ni Sika dagi dyan na pilay na kabalyo. Agasan ni Sika ti sugat ni Isoda. Kalpasan na? Agdalus ni Sika iti minuyungan. Sige, senyorita. Nakulaapan ti panunot ni senyorita Marisol. Sa bagay, awan to ti pabasulan na. No di ti bagi na mutlang. Hanya, kakatwa! Naragsak kayo mutlang. Awan may bagamin, boss. Nang ronaket, agrenag tayo manan iti vino dito'y sentro. Di kaya barbartek. Amangan, no di yung tong kabaylan ti agkabalyo ngagsubli jay San Gabriel. Awan, boss. Umanayon dito tuwa abutilya ti vino ngay businyo. Inkay tulagkatang iti pagsukatan yon. Tapno di kay kat nakadungdungrit akanayon adi agsuksukat. Magpagwapo kayo met. Tapno makaarem kayo. Tadi kay kataglaklakay katagita sa pinyo. Mala! Gusto na ito na palagkagkatawa yun. Ang mga lumabuak dagiti na duma customer dito. Kat makasarag kayo pa iti kakontrayo. Yak kaya, di makiririta. Awan, boss. Apay nga ta amaalyawak. No kasta mabatugak ti dakkel aladawan day di mama kun papa ni Senyorita Marisol. Day talaunay nagdakkel aladawan ni papa na. Ana ikwadro iti mismo amatupar ti umuli dito'y agdan. Amapan iti maikadwa akad sa aran. Ay, nauyong tilanga day di Don Esteban. Idin to ta, kasla rupa mat ni Santa Maria ti rupa day di mamana. Nakapimpintas. Ngam ibagapay la ni Senyorita Marisol. Asaan anapintas day di mamana? Ket tilula na nga Espanyola ti immalaan na. Lagrimas? Ha? Ay, Nagbalak-lakit din ni Sika? ni Senyorita. Ay, Juan Senyorita! Yuli kon da ito'y pinatimpla magatas mo! Ay, apay ngamin. Ajak maliklikan na tangadan dagita aladawan. No umuli akdita. Ay, ay, Ano kararamitan ni Sika?
senyorita. Bumangon ni Sika. Ay na, nabluwang san. Jak may garaw ti may sa atakyag ko. Nagsakit. Okay? Kitaan ni siya. Diyos mio! Anay ko. Aba, lakas na tatakiyag ni Sika. Nagliga si Tito lang tisikog. Ay na, nagpakit senyorita. Anya nga minaramitin ni Sika. Luciano! Luciano! Umay ni Sika ditoy! Nakapanawsan ni Mang Luciano. Ke? Anya nga ramitin ni Sika? Anya di... Awan naman ni siyak na aramitan iti kasta na itsura ti takyag mo lagrimas? Sana bali, senyorita. Ika gumahag ti mapan iti ayan ti mangilot nga mamak. Naimimbag pa ay. Pero wisyo ti aramitan ni Sika. Awanan ti amo kapapanan. So nga gawit akpay lahing. Ado ti pakakumikuman ni Mang Luciano iji Villa. Iso ajak kadwa iti panagsublik iji rancho. Napaggadmet no agmay-may sa kamapan. Sa anak nagsabay iti paggad. Awan kastay aganad. Senyorito Rafael! Ada umaw-awag iti likodak. Ho! Nilagrimas. Senyorito! Tulungan na ko, ma! Anay ko! Ano tinapasamakan ka? Natulati iti agdan ni Jevelia. Nablunti may sa atakyag ko. Nagututan. Lintegan ba itatakyag mo? Mapanak iti ayan ti mangilot. Ang amawan mo't mauray kun akale sa pagluganak. Sungin pagpagnakon Ala, mabitlaing. Dungsagat tayo pasakay kan dito kabalyok. Nasakit lakid di amagaraw day tabulom. Agyamanak, senyorito. Agyamanak, katulungan naggayam. O sige, kumpet ka kanyak. Tay salpa ka iti bukot ti kabalyo. Nalintigan ti takdoryaw. Nagsublin ti tibkar dagiti napilaya na sa kayaw. Danapag ti kabalya. Daburtaw. Magkaatao itan ni Senyorita Marisol. Kumaida pa'y gaya man agpaspasya diti Villa. Kung nagtumot nga isuda. Nagsardengdan iti bataw di nakarikap arwangan alandaw. Muchacho! Umay mo lukatan ko iti ruangan! Pasumrit kami! Naglastog tayo tan. Muchacho! Di nakngatan na ilasay, tao awagan nakmatan iti muchacho. Ay! Umay mo ilukat ti ruangan! Takasarita mi ti amo mi! Ni Senyorita Marisol, ti kagarada. Di dala maure ang mapan ijay ni Marisol. Tarasan! Nagginagkan! Sakamat kayam! Luciano! Isumitla! Ang mapilpilitan ka nga may mangilukat iti ruangan! Panailasin na kami! Pasinsyakan! Tapapahunan da ka lang! No sa anak lang agtep-tepay. Ang mga numapalapal ko iti palang dagito a bandiraw. Makamukan iti dayjay na tonto, Borton? Dahil tamat laki di tinamnamag ngay bagama, senyorita. Naitad kon ti dawdawatan ni da kayo na sweldo.
mabalinan ni Dakayo ti pumanaw dito'y Villa. Dagdagan na kamin sapay a pumanawan, senyorita. Saan mat? Adala ngamin ad aramidan ni siya? Sige, di ka nga rodo nagbayag, senyorita. Urayan milangan, ti panagpasyaryo kan lagrimas, ije rancho. Si. Hala? Pumanawan ni Dakayo. Sa dino, ti bagbaga magkweba. Di ba pa'y bababos? Mala, umaba tayo. Talaga man, nasulinig kaya pinangipak nyo, iti dahil kaya gringo. Una! No, sigurado di masawakan dalo siya, no? Lita. Dahil ta, nagganisa na maglaw. Umay kayo, sumrag tayo, tamon tayo, di ka sasaday jaya gringo. Ay, boss. Kaya boss. Darasin nyo, kita ang tawag-tagos. Ay. Nakaisamatan, tiloko. Anya tinapasama kini Gringo. Gagayem, di uliwan na dinggen, tituloy tinubela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Isagsagot ka na kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. El Oro con Sangre!